Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Wadla UMLA kanongpo constituency uba Amiral Bons im ubalami na kaseng Congress ulapha yo MDC katahan uba Balajit Rani rengkat kinong kershan banrung siya ka UDP. Henry uba piti saukme ubaday UMLA ka Congress un sapha hadin ondala day kapor kababiyang bha. Habayakren bad uba piti saukme ula kerpad ikipat ba bakin ay jing kershan yau haki election MLA hau hajar arpulai. Nakabantaban Syakri ya kamaulai constituency bat ya kajat benriu. Ula penthi kenaru bandom ya kunshu nakaseng Congress hau hajar arpulai. Henry kipat ba kilakwa yau banya kunno naka UDP kabadai kaseng kabalak ban sensyar ya ka jela haki election banwan. Ula ay kublay kerpang yu uba MH simli ubadai UMLA bat MDC barem ubalakloy ban ay jingkershan yau haki election MLA hau hajar arpulai. Bat udan jingkermen lang baka jingat trailang unyo biang ya ka jingjom. Kumbalo matahi la kalir election jo arpulai ka labe ha matahi. De boro ki brio ki la ka ken jipang election. De nakali ka jo ngahi ka badi bag election arpulai ka ga badon. Matahi ka ba ngala kentu ni kong ni siap long ya ki pai ba jong mulai konsensi. Par kom jo ki no ya ki nong kershan jong hagi supporter jong abat ki barkum juru kini ki active members jong ni kalong bah bakin kanbas barkum juru pasut hoi pai ba badara ka long gamon dadara long gabala ba usnem arpo lai ban ailat biar ngabat long emily jong mulai constituency di kadrung kan dong jeng ban bakrau hi namar ba pai ba se sining sa ai kala unti pandio ka jeng syakri ba ha hatam na ba jong konsi ba jong jelahi bro ko we nomor ustem arpor pulai ke bang jong pemulai tadaki pai ba ki ailat ke ailat dia ngasih si belong emily jong pemulai de besok tu kan long ba ka seniority kala dan lepas sekalian ke jongi buat sekalian jong emily jong pemulai de geliyo la kan ti ya ke ban nak ke jongi ya ke ban apek bahan dak ban dak jimbit biang jong jelahi berokwe di barba itu ko jonga kalau om tang nak bentak development jong mulai bat ko juro nak bentak jong jelahi brok we ban menikong ni siap tang kan job dia maka bedi bat kejing kali jong pi banong ba ki be ki padlok nak liang jong ki MLA kongres ki lanang pa kalong ki MDC bagian rong sia ki pa jaga parti UDP bat ki we itu hak beli berjong ki nong tray ki nong kershan nak liang jong ahi itu kawi kala syai bi kedar nak liang jong ahi kalong ba nomili asu ke kongres bat ki parti ki bat ki pai ba jong mulai pat sem shabar jong mulai ki keren hi ban nak liang ba parti so ko bi ni khon nak seng UDP andre re hak beli berkani hi ka bakani ke bentah nakalian ka jongahi ka bat hai por babiang hi ka longin ngin sa pendapat ba namar ba kumbaga long matahi ka regional party ka bakhambiang ka bakhambit na barohi regional party hi gimla ka ban nakalian jingi banden dari bandinai ka de UDP hi kemudian ka future jong ka ban lead ya ka sarkar hi dalon na UDP dak NPP ka de hi nakalian ka UDP hi Tila nak dengan jong ahi kalau bah adin orang la perkhat mahana syai untuk deka por ban nak dengan jong iban dia ban rai ban kun ingin hap pe hi ke parti ke bah don ke jingben ban lead sarkar pan juga por ke jingben bah juga por ke jing syania nak dengan jong pai ba namar bagi pai ba ke di sim ta ke pai ba ke la yang ba syai ba nalor ba kini nalor bagi pe ju kandidat ya ka pes nanti jong kandidat pe du nam ta parti barka parti ke belum beri important nama gele mat mata hak ni ke saus nem tam hak beri barka jing lam jok NPP ya sarkar pai ba gele mat dengan don ong benak gele juga ngam don i ben ong namar ba iskut ko mereka ni ke long ba udah pai ba hi bon ban ai ke certificate mde manga ban ai certificate de pai ba hi ke long le i ke jing lam jok NPP de ka kambiang te ko syong pai ba sarai kata
Ndre haka bade ban nakaliang ga jonga ban nakaliang jo konong kershan jo mulai konsensi hi berokoi nakaliang ga jongi hi galong ba haka por babiang galong nakaliang sarai sarai galong lanu ka por kan biang ade bangin John sa UDP ito haka bade bagi nong tray ginong kershan ni ka mamentahi nak babi pamata nakaliang jongi ko ban apsa sipor apsa sipor haka bade bat kajing Jonik member jongi dan nakaliang jong aro namar pisu tu namar kumbol lom tahi namar kan patsya nakaliang jong jonga ya kaban John sa parti dan di ban kamni kumtai dengi ko ahi kan nak nu ikan nang ya syok kumtu andrei kaba ngaskap ha ya ka sur jong ki pai ba jong mulai konsensi makan dia kenti mata kam tamus dem atpo mulai pi usdam siak nes pa siak nes pa dem prang na job naka wala job na seng UDP te ka bade ka sham jong ka bom te wan nakaliang ka jong ar ko mo mata hiru to namar mo meneng nempala ka ban diklia ban yeng na kanu parti ade na UDP ru bar ka patsya ra mo do matang nalong kongres dan dai ko mo mata sum seneng hi galong ba kasur jong ka bom ka sawab ha pemulai ba kasur jong ka bom hi ka sawab hi ka jelahi bro di ipai ba pembakalong matahi boro-boro ya yakin bahas pangka sapangga UDP but ka syonghi ka haka rai jong ipai ba but ngikimilin tihi but ngi scam lak nom kustam aku kulai ngi kwa ibri bobiang kiban yalam bi sarkar namar ngali ya ka jilong jiman jong jelahi boro kawai ngila kumtu ngila pois ngila ya poi mentasan post dem yo jela jong bagi nak community sibuon ke bar ko gibanong ni saman ngila nak banta jong jela hi bar ko we dega jing kemen jong pai ba jong jela hi bar ko we galong ba san post dem ngila kan jo mata ne bagi pej ge ro ka par ga duna parat ba ka community jong pai ba jong jela community bandang ni saman ka san post kan ni saman community baga sarkar ke banilam andai ka sarkar ka belong kiong ka pro people government ka sarkar ka khanom to pai ba ti abai khanom to pai ba hangi ki khani ka overall development lagade mata surok kanti ka singkian lagade ka unemployment lagade ka employment lagade mata ka donga lagade mata habade bagian industries na gibe baro markum baga mata hingi ya po jong jela jingi ngimdan mata ki industries ka bahaya pihak bakan industri sebaya dan nakaliang jungi kalau boros kato kalau ngami bakadon kalau mata kadong ka inisiatif nakaliang jung sarkar ya kabar khot mentai kin yakin ki bejo big industries bakin sedap apa jong gejela nama ban aikam ajam ni khambur sebelah aikam jungi lembag industries ban khambur ni nakaliang jungi yong ba dari kiwan industri benar tiang ya dari tiang mentai influx ndang isotu mata abang idon ke saka biang ga bi jingai pat ke belong committed nong tapai ba pi ke syong mata haka ke syong mata haka ni ke memorandum of understanding nanti ke memorandum of agreement ke syong agreement aba kum gunu ke agreement ke bangingin te na kadang jungi bagi tagi industri ke basawan te community bagi pai ba jong jelahi bro we haka ni ke tim matahi te pai ba kalong ba kin pai ba kino ikhwat ki kum do bagin jit namar ba ngilai mat kumtu barngi kwahi lakum no bagi kibri bagi pai ba ki ban mikmat ki amri ba ikman kasor ka mikmat kalong thik na ka banta jong pai ba to ngim kwa bagi pai ba jungi kalong bagian ngom ak pisam bagian ngom pisam sa tidak pisam dengan community kalong bagian pai ki personality kalong jong briu ubala ya kaban kit nam da konsi ba jong jelahi bro kawen community bagi ki bro ken ya bi nanti daga jinggur huba daga jing snake job lai ai pai hamola ai iba piang wadang slam ban pha shaki di ping i kongres kla de thamai ren kit kam but apa naru baba marbur khar long kurtong jo kongres ke ai pa pi kumba long matahi nakaliang jongi dagi ko anak kumno kodong la kaba ki active member nakaliang jonga bagi nong persian jonga ada kajana kali jungi ki kwa kalong bang nang join no de nging sko kalong ba ha ka pon la kham jan ba ka por mata
pi ka jinga trehi mata ka jinga trehi ka nang yan ngila nang yan idipin nang yan gitu idipi ka aktif hingi lo aktif ila nang yan jong dengan sko long bah kumang long matahi ba hadu ka ta pi hadu ka ta ka long bah ka jing shok shit lan ni ka jing ka be ka klep jong ka election ka pat nda jura do kata ting community ka long hadir mandala khambiang adong sedong hi ka long ba nakaliang jung sa ki member jong sala ka long ya kaban yes ya kit kamlang panikit kamlang lan ni beno aktif panikit lang na mata jong ka UDP pemulai Tila dah kini kita kam so pin roh UDP. Pin lek kumna pin ai pin wang pin tung pos pin penek biang nak hijau kita kam UDP na pin man bu nak kita kam la jong aja ka juga UDP malaysia. Pi ta thong nak liang jong ban nak liang jongi ko nak liang jongi ba kum ju nak UDP ka long ban job ya election. Di hak bede ba kin nong ket kam pi ita di kam berin. Kami berin kami di kam berin. Hang ni nong nakaliang jong aktif kinong kersian jong bagi nong tre jong kemde ki brio ko kemde ki brio ki buka pos nani ba pos de ki jing kwa jongi ban nakaliang jong hi ban telang de ko molong matahi ka long shai bagi nong kit kam jong hidup mulahi kende kum tumju bat ka benda ka basa ada ka nakaliang jong hi badala shai ni join ki brio jong hi join tingin sa akomodit lang hator kom ndrei kan ka set up bromata keno ket kam jo itu mulai kene bat ki benda ka benda shai benda on the join sa dalam jongi ibde ko jongi bede ke la benda mentah ki bede ki post omoi ka ban desktop ya kan ka set up lan keno ket kam mentah Te kai ka jingkaran jong pribad ba dengan bah namar mairu ide MLA barem. Mairu ipriang na no ya ne ka jingkaran jong pribad i namar mairu ide MLA barem. Coba UDP. Dato di pihak bede bat nakaliang jong hi ai ko breaker pang daga si ben nakaliang jong ba ha assembly de ko MLA barem jong mulai consensus baru MLA MDC daga sokmen ba nakaliang jong ka long pan paw itu lapan paw ya ka mensim ya ka mensim ban nakaliang jong ko ba kersian nga tem harpo pulai ya ka ban hak election ban kersian nga tapi hak bede bukan dia benda kan dia ngalaman ong kan dia kam jong ka parti jong ka UDP pingi scam nakaliang ba haro swa kaluman simbe garai nakaliang jong central body jong UDP ga don pa ka jing sujimut nakaliang jong central body bat kom ju nakaliang ini mulai kalong ban long ka wei paling sokben hina kami sokben ko bolong mata ban nakaliang juga kalong ba kata ka di observation melani ke presumption ke bangasim mga kalong ba atau lupa kajing sujimut pakai skam dari BMH dalam dan pakai sujimut dari yang sedal budi bandar yang kemula unit skam dari numpan ai mutu statement pedong pada keluar ke long ban nakal yang ji ban pada kersian hingga hak election dari tanggawai nakal yang jonga nakal yang kinong kersian jonga jauh mulai konsensi sokben bandar yang BMH dalam pawi kemensim ke perlu betelang experience betelang pada experience itu begini ke jingjob hak dengan tim taruh benda ka basahi kan long to datong nakaliang juga nga sungo hi kongres ya kongres kan sungo kongres bejap kongres de ka benda ka basa ngali ka jinglong jiman je kongres kum tu apa kabade po jeng apo jeng dia berapa ibet kum ju do po jeng jeng ka jela jongi tingim don i bedong de tanggawe kan long ba ngemla dong ba ji telang nakaliang kongres kongres bagi UDP kadang ka jingman de ka benda basa kalong ba kinong kersian jonga jing train jong kersian ngab UDP melong idon gajing kemen ba hakan ni kati arpo pulahi naga dia jing nyo jing job de komong mende ngana kapat wat nagaling jungang parai ka long ban ni kun UDP wat nagaling jong kersian junga ro kem parai ka bang mata banang runo menteri kamno de kong ba andrei kasur jong ka bom kasur po jong ka bom hi ka Serum sedeng mata mulai ke lebih bah, bagi pai ba nung mura bom balang hi ke lapan pau lupa ba bom komba ba pedi sok meu sem siak nas ba yang pra la jom ka bom arpol ko adu ke jingkemen hi kan wan hi abot nakaliang jong ka bom kata ka de ka jingken nakaliang pai ba bat ka ba isyahi kan don ju jingo bat ka ngis kam ka bom hi kan sat kan sawabiang pemulai ke mula sawab sem siak nas ba kan pra ba jom ningkong yang jong beli jong